میخواهم که مثلی که انم فرزندت رو به آغوش میگیری و نوازش میکنی هر سر همون طور من تو رو به آغوش گیرم. چی؟ من در این خانه برای تو زن آوردم یا شوهر؟ همسایه و شرم نمیکنین؟ شما ازدار نمیکشه هیچی؟ چند پیش یک همسایه‌شان گفت که بر وقت جدا شده است و با همه خودش رو شوهردار میگوید. پدر یک عمر غمخوار است، غمبار است، غمدار است. با آه و ناله و گریه‌های ساخته و بافته‌ات در جانمان زده مادر، نبیره‌هایت خط و بیبی همان کی میمیرد میگویند. با تو زیباست خانه و در و ماچه، می آمدی می شیشتی در بر و ماچه. خدای مهربان ناامیدم نگردان، امید از درگاه خود دارم، تکیه به درگاه خودت میکنم. هر کجایی که زیستی یا خواهی زندگی کردن بازنت باش. آبادی شما. امیدوارم که زنک بازی نرفته بدی من نبدنده. تشکر میگویم آقای چمنگوز. شرکت صوف سودا داروهایی را پیشنهاد میکنند که برای زیاد کردن ریش و برآوردن موی سر و همچنین برای بیماری پسریازو و به قوت کردن قوه مردانگی بیماری پوست. داروها به نمود کپسولا الهدایا و روغن سیاه‌دانه که به صدها در دوا هستند پیشنهاد می‌نماید. داروهای BCA، پروتئین و گنرهای صوف سودا به درد شما حتما دوا می‌بخشند. دستافка به همه شهرهای روسیه از 3 ساعت تا 5 ساعت. از نام کانال مهراب پرو سلام فرستید، زاکاز کنید و تخفیف الهاگی را به دست آورید. تلفن برای تماس در روی اکران. سلام دوستان عزیز، سلام подписчикони همیشه فعال کانال مهراب پرو. اینک فرصت فرا رسید، باز دیده و دیدار رسید. با شما هستم رستم عظیمی با برنامه آشکارا. مهمانی نوبتی برنامه ما خانم بسیار قشنگ و زیبا، خانم بسیار خوش صدا، خانمی که دیر باز انتظار بودید که قسم دوی برنامه رو با او گذرانیم و با فرصت مناسب چمنگل شمس‌الله رو به برنامه آشکارا دعوت نمودیم تا اینکه به هر یک سوال شما آشکارا پاسخ گویم. خوش آمدید اپای عزیز به برنامه ما. تشکر بسیار زیاد. سلام و درود به شما و به کل مخلصانی که ما را میبینند، میشنوند، تماشا میکنند. از همه شما بسیار بسیار سپاسگزارم، میندارم به خاطر که همچون مخلص مرا دستگیری میکنید، میخواهید که در برنامه اشتراک کنم. البته برابر با شما هستم. شما میدونید که بعدی برنامه روبرو یک شور و ولوله میان مخلصان شما برگزار گشت، برپا گشت. یعنی تو این درجه مردم انتظار نداشتن که برنامه ما اینقدر جالب میبراید و سخنهای خوب و خوش از زبان شما میشنوند. سلامت باشید. و باور نمیکنید 700 نفری که کامنتاری نوشتن همگی سخنهای خوب، سخنهای سرشار از محبت و دوستداری و برادرانه و خواهرانه با جانب شما فرستادن. ما با شما میرسونیم. سلامت باشید. به همه شما جهانی سپاس که مرا احترام میکنید. من شما را احترام میکنم. احترام من نسبت شما بسیار است. همیشه شما را دوست خواهم داشت. سربلند باشید. چون شرطی برنامه ما همین بود که قسم دومی برنامه روبرو که آشکارا نام دارد، به همه سوال‌هایی که شما پیشنهاد کردید ما از چمنگل شمس‌الله پاسخ میگیریم. و دوستان عزیز، از میان یعنی 700 نفر کامنتاری من بهترین هایش رو انتخاب کردم. همش بهترینن، ولی در اینجا با چندین نفرم سوال گذاشتن، پیشنهاد کردن، ما اون رو حتما میخونیم و چمنگل بانو پاسخ میگویم. آماده؟ ان شاء الله، خدا خواهد. سمیرا سلطانова نوشته است که اپاجان سلامت باشید، دوستتون می‌دارم. وقتی سرود میخونید گلویم محکم میشود. من در غریبیم، از غریبی به شما سلام. علیکم بر سلام. سرودی مادر دارید؟ بهر ما زمزمه میکردید، بسیار مادرم رو یاد کردم. البته من نیز حالا که مادرم کمتر بیمار است، هرگاه که خودم سرود مادر میسرایم گلوی خودم محکم میشه، به خاطر که در قطار مادر خودم تمام مادرها را دوست میدارم. میخوام که ستون خاندان ما همیشه مادرها باشند. اونا هستن که ما هستیم. مادر کی رود مهر از وجودت میرود، مادر کی رود مهر از وجودت میرود، یک دست گل از تار پودت میرود، یک دست گل از تار پودت میرود. با تو زیباست خانه و در و ماچه، می آمدی می شیشتی در بر و ماچه. امثالای تو چنده بودن در گذرم، امثالایتم رفته گذر و ماچه. جانا چه جان وای چه.
ташаккури зиёд. Бисёр ҳам садои ширин доред ва агар то бегоҳ мо сурудҳои Чамангулро гӯш кунем, роҳат мекунем. Ва ман боварӣ дорам ки ба тамошобин ба мухлисе ки ин саволро пешниҳод кард писанд меояд. иншаллоҳ. Ташаккури зиёд. Сокина Бону менависанд: саҳнаи модару писар хеле писандамон омад. Дар нақш ин бор метавонед модари золимро шумову писари хубро Рустам бозад. Ҳарду ҳам актеру актрисаи хубед, хоҳиш мекунам рад насозед. Месанҷем. Оча, биё бо ҳамсари ман созиш кун. хоки пояд шавам. охир вай кӯдак аст, ҳоло зиндагиро чӣ дидааст? шумо бо ӯ сарбасар нашавед? ин бори ҳаштум аст ки ӯ ба хонаи модараш қаҳр карда меравад. очаҷон, чаро ба ӯ кор мегиред? охир шумо хушбахтии маро мехоҳед кӯ. мураматон, илтимос ба занам кор нагиред. ҳа бачам, дигар хоҳиш надоштӣ? зани ту нахуди пеши қошуқ, хӯрок пухта наметавонад, кори хона ҳалол карда наметавонад, эҳтиром карда наметавонад. Зани гапгардон. кори зани ту фақат таги телевизор нишастан, кино тамошо кардан. тамом. чӣ ман дар ин хона барои ту зан овардам ё шавҳар? хуштоман шуда гап назанам? ташаккур, аҳсан. Ва ин як саҳнаи бисёр ҳам хубе буд ки дар иҷрои модар ва фарзанд мо тавонистем. аз ин бармеояд ки Чамангулбону ҳам дар нақши модари хуб ва ҳам дар нақши модари золим нақши хубро мебозад. дар зиндагӣ чӣ гуна зан ҳастед? дар зиндагӣ хай чӣ хел гум, хай ҳолати гандагида шояд манам зани ганда бошам, ҳолати хубда ман хубам. то замбур нагаза овози кас намепирояд ку. ташаккур. ман фикр мекунам ки бисёр ҳамзани хоксору хуб ҳастед шумо дар зиндагӣ. ташаккур. саволи дигарро мехонам ва то мухлисон хафа нашаванд, биёед саволи дигарро мегӯям. Чамангул дар ҳақиқат шавҳар дорад? чанде пеш як ҳамсояшон гуфт ки барвақт ҷудо шудаасту бо ҳама худашро шавҳардор мегӯяд. ҳақиқатро дар барномаи ошкоро мехоҳем фаҳмем. ҳамсоям гуфтааст. ҳамсоям кор надорад ки дар ҳама ҷо шишта гапи маро мезананд. ҳолон ки ман санъаткор ҳастам, як ҳамсоям нешояд рӯи дунё аз почаи ман қапида ягон сухан мегӯянд. албатта шавҳар дорам, лекин агар шавҳар надошта бошам ҳам ҳеҷ гоҳ намегӯям ки шавҳар надорам. ба хотире ки охай агар шавҳар надошта бошам шавҳар карданӣ нестам. ба ҳамин хотир муҳим нест ки баром чӣ мегӯяд. ба хотире ки аз касе чизе талаб намекунам, аз касе чизе намехоҳам. ҳар чӣ ки ҳаст ба қувваи худ қадам мезанам. на зиёд мехоҳам, на ками кам. ҳар чӣ ки худо дод беҳисоб шукр. ба ҳамин хотир ба гапи касе муҳим нест, аҳамият надорам. бисёр ҳам посихи аҷоиб додед, бисёр хурсанд кардед ва тамошобин албатта офарин ва як ҷаҳон кафтубиро баҳри шумо дариғ намедорам. ташаккур мегӯем. биёед саволи дигарро мехонам. тоҷиддинова муқаддас менависанд: барои просмотр шуда худшонро мурда мебуроранд ё тоба. ин Чамангул бародараш мурдагияи бачаш неку? шояд Чамангул ошибка кард ё ки саросима шуд дар барнома. бисёриҳо ин саволро гузоштанд. не ҷонам, ин ошибка набуд, ин хато ҳам набуд. ба калимаи шумо гуфтам ошибка. лекин вақте ки ман якум писарчам гузаштай, вақте ки савол дар миён омада буд, ман ҷавоби ҳамун савола додам. худо умри писарчаи дуюми мара дароз куна. ман якта писарча дорам ҳозир, Муҳаммад Расулҷон. синфи як рафт, худо ба шукр тани сиҳат дорад. худованд умраки дароз талаб мекунам ай даргоҳи худо барои писарчам. мая фарзанди аввалам гузаштагӣ буд. мардум аз ин чиз хабар надоранд ва шояд ғалат дарк карданд. не, ман хай кадом барномада иштирок кардам, ин саволорам нашнида будам. аввалин бор вақте ки ин савол шуд, ман гуфтам ки фарзанди аввалам гузаштагӣ, бачаҷони аввалам гузаштагӣ буд. гуфтам дар ҳақиқат. лекин худо ба шукр ман якта фарзанд дорам. саволи дигар чунин аст: дар тӯи бачам иншоалло ҳамин занака даъват мекунам. маълум аст ки чашму дилаш сер асту мисли дигар хонумсарояндаҳо фукаш дар осмони ҳафтум нест. бо нархи ночиз ҳам гӯям шояд суханма рад намекунад. ҳеҷ гоҳ. Чамангулҷон, тайёрӣ табин тӯи ман скоро. ман ҳамеша омодаам барои тӯи шумо. доимо ҳами санъаткор чия шаб хоб мекунам, мегӯм худои таоло то саҳара сиҳати саломат ай ҷон бихезиму саҳар ки рӯз шид мегӯм худованд дар хонаи ҳамаи шумо тӯй шава. ман дар ин хизмати шумо бошам. шумо доранда шаве, шумо тӯй куне, дастархони пури ма, шиками сери ма. ман шумо умедворам.
زنده باشین ای خدای تعالی. چمنگل جان سر میخوام بلند الواتن یک سوال دهم. مایلش اگر من تویدار باشم یا که به یگان سراینده زنگ زنم و با وخوری دعوت سازم که بیاد مقصد دوگوار میکنیم که به توی برم، او البته یگان خواهرش و که برادرش و که یگان ادمنستراتورش رو فریاد میکند و من و میخورد، خودش بر اومدن نمیخواد. شما هم همین خیلی هستید؟ نه ما این خیلی نیستم. هر یک تویداری که زنگ میزنم ما شاید زن باشه شاید مرد باشه با جان و دل ما وقتی معین جدا میکنم میگم مایلش ما شما را میبینم خودم رفته خطیشون صحبت میکنم حسابات توغره گیره باز علاق میگیرم اگر نگیره خفه نمیشوند میروند خیلی همین خیلی چه خیلی پیش بونه میرم مرم انسانم اونا هم انسانن یگان وای نیست. از همین سبب توی هایتون اینقدر بسیار است؟ نمیدونم این همه مخلصا شاید دانن من نمیدونم. تشکر. امیره قاسیمова نوشته است اپای چمنگل اینقدر با مدنیت با سر و لباس تاجیکانه سیمای تاجیکانه طرز سخنرانیش نیز آزادانه رحمت به پدر و مادرت یک خواهش دارم خود را در نقش مادری بی‌فرزند که به خداوند مناجات میکند و دردش را خالی میکند نقش بازید چون که من بی‌فرزندم. وای اینقدر سوال وای ایرا تصور کرده نمیتونم. مناجات میکنید در شب تنها هستید و رو به خداوند میبرید. من راستی هنگامی که همیشه مناجات به الله هستم مناجات به خداوند همیشه هستم نه برای بی‌فرزندی نه لیکن برای تن صحت فرزندم همیشه مناجات میکنم. خدا جان من چه خطای بزرگ کردم که مرا ای میوه خود دور ماندی. خدای مهربان من درگاه خودت فقط طلب میکنم ای میوه بزرگ خودت مرا ناامید نساز. اقلا مرا میوه زندگی تا بچشان امیدوارم ای درگاه خودت دامنی مرا ساز بگردان. خدای مهربان ناامیدم نگردان. امید از درگاه خودت دارم تکیه به درگاه خودت میکنم تنها امیدوار از درگاه خودتم یا پروردگار دعای مرا مستجاب گردان. تشکر. احسن میگویم. من فکر میکنم که دشوار است برای آن مادرانی که فرزند ندارند و در حسرت فرزند عمرشون رو خزان میکنند. آسان نیست تنه و پیسخندی خویش و تبا اقربا. ما همچو زن میگم که خداوند هر یک مادری که هست خدا دامنش ساز کنه و ای همون میوه زندگیش یعنی فرزند امیدواره به نصیب نگردانه. خداوند همه شما را به همون میوه زندگیش برسانه و بچشانه. تشکر زیاد و شاید دانه های اشک در چشمان این مخلصی شما لکه پیدا میگردد و آسان نبود گفتن این سخن ها از زبان چمنگل. سوال دیگر چنین است خودشون رو نامشون رو چرخی گردون نوشتن و علی یک بسیار سخنهای خوب. چمنگل جان از رفتی برنامه حس کردم که گویا رحمتی اپای نگینه را اوپова با مخلصانش صحبت دارد. سلامت و سربلند باشید چمنگلی صحنه تاجیک و جهانی سپاس بر رستم جان عظیمی. احسن رحمت. سلامت باشم. به آب دیده برنامه شما رو تماشا کرده نتوانستم. ساعت ها گریستم. درد جامعه را نشان دادی. صحنه مادر و پسر خیلی خوب بود. سلام مرا از غریبی به این فرشته رسانید. سلامت باشین زنده باشین. ما عذر میخوام که آب چشم شما را ریزاندم. بگذار آب چشم شما فقط در خرسندی ها ریزه هرگز به غم و به درد نباشه. خداوند زنده باشین. تشکر زیاد اپای عزیز. بهروز کریموف نوشته است چمن جان خار بر چشم کسی که یک نفس خورد کند زار میرد در بلای سخت هر کی آزارت کند. روزگاری روزی فیضی رو نبیند تو ابد هر کی از ناشکری ایدی دارد. شاید غلط افتاده است عبارش. ناشکری دیدارت کند شاید باشه. بله ناشکری دیدارت کند. آفرین به شما. موافق طلب باز یک صحنه نقش آفرین مادر و پسر رو نشان میدادید. خواهشی زیادی ما غریب بچگانی سنت پترزبورگ. اخیر یگان کینوی مادر دا بازی میکنم برای شما رول مادر صاحب میشم یگان کینو دا برای شما رول مادر میبازم. رول مادر باختن این رول نیست. هر مادر خودش طبیعی مادره. هر چی که هست صدقانه مادر گفته رول بازیده نمیشه. مادر هر چی که هست طبیعی میبرویه. مادر جان جانم من دیگر در قشلاق زندگی نمیکنم. برای چی جانم؟ چون که همسرم دل و جگرم رو خورده است. اون میگوید که من رو به شهر بر و من در محیط دهات دیگر طاقت نمیکنم. او برای چی؟ در محیط ده هم زندگی کنیم زنت با شرایط خوب زندگی میکند. ما یگان کم و کاستگی نداریم پسر جان. آخه مادر جان من کارم در شهر است.
тамоми қуввамро дар он ҷо сарф мекунам. худи деҳа омада наметавонам. агар ки аз мо наранҷед метавонем мо ба шаҳр равем. ман пурсон мешавам аввал ки барои шумо ҳар рӯз ба хона омадану ба кор рафтан мушкилӣ дорӣ бачам? мушкилӣ не, лекин таънаву маълумати занам дар ҷон намзад аст. то кай охир ман аз забони ӯ хел суханҳои заҳрдор мешунавам? бачам, ҳар куҷое ки зистӣ ё хоҳӣ зиндагӣ кардан бозанат бош. ободии шумо, хонаи ободи шумо, чеҳраи пур аз хандаи шумо, як табассуме ки шумо зану шавҳар доред барои ман як дунё. охир шумо танҳо чӣ кор куҷое мекунед? бигзор танҳо бошам, фақат бо ёдам бошед, бо ёдам бошед. ақаллан дар як рӯз як бор занги телефонӣ модар шумо хуб астед, дар куҷое бошед осуда зиндагӣ кун бачам. муҳим бо занат бош, хонат вайрон нашавад бачаҷон. тансиҳат бош, ҳар куҷое ки зиндагӣ кардӣ хушбахт бош бачам. раҳмат модарҷон. саломат бош ҷони модар, зинда бош. ташаккур. аҳсан мегӯям, бисёр як ҳунари боло доранд. ман фикр мекунам ки илҳоми ман бештар аз суханронии Чамангул зиёд мекардад, Саломат чунки бош. маҳорати он кас болотар ҳастанд ва ман метавонам як шогирди фаъоли он кас шавам. раҳмат. ташаккури зиёд. саволи дигар Максим Шарипов менависад: саломи самимӣ ва гарму ҷӯшон аввал ба барнома, баъдан ба Чамангул Шамсуллозода. шумо беҳтарин зан, беҳтарин модар ва беҳтарин сароянда ҳастед. ман шуморо ва сароиданатонро дӯст медорам ва эҳтиром мекунам. фақат як хоҳиш: ман ба шумо ҳамин тартиби интизоми либоспӯшитона ба мисли худат аз саҳна дур накун. яъне ки ҳамин интизоми либоспӯшитона гуфтаед, дигар дур накунед. бо як эҳсоси самимӣ мухлиси шумо аз шаҳри таърихии Москав. саломат бошед. иншоалло худо хоҳад. иншоалло. чун шумо бо либоси миллии тоҷикона Як зани- зеб медиҳед ва ҳамагӣ зани- ҳаминро қабул карданд. зани тоҷика зебушам мияй қабулай. саволи дигар чунин аст: Чамангулҷон, нақши зани гандаро бозед ҳамаро қоил кунед. хоҳиш. Оҳ, ина монда буд ки бо зани ганда шавам. метавонед. шумо аз удаш мебароед. боварӣ доред? мада то ягон кас гандагӣ накунам, ма гандагӣ када тасаввур наметавонам. кунед ки як зани ҳамсоя ба шумо фишор мебарад, гапҳои дурушт мегӯяду ба ногоҳ асаби шумо хароб мешавад ва бояд анаму суханҳоро ба зани ҳамсоя гӯед. ки ҳамсоя о шарм намекунед, шумо издор намекаше ҳичи. чӣ ко кади ами кӯдаки майда бозӣ кадай ба ми сар кала задӣ? хаймоншон кӯдака ҷанг кадан гиран, мисли май пушти кӯдак ҳар рӯз ҷанҷол шида. инам ё мешавам бо паго ҳамӯ не ки ами ҷанги мову худат мемона. биё ай бай бас камсоя ами корота накӣ. ами қамигӯ дард ами пиши рафтӣ гӯё қар дорӣ. агар дар ҳақиқат ҳамсояи золим бошаду ҳамсоя ки шуморо ранҷонда бошад, ин суханҳоро аз забони шумо шунавад, шарм мекуна мерава ҷанг намекуна бисёр дигар. як посеҳ хуб буд ва аҳсан мегӯем. инам ҳунар аст. саломат бош. ташаккур мегӯям. Мапай Чамангул, саволи дигар чунин аст: як суруди беҳтарини худро васфи мо ғарибон замзама кунед то ҳаловат баред. майлаш. аввал ба ту бевафо чаро дил бастам, то аз ту ҷудо шудам ба ғам пайвастам. бинам ки намешавад муродам ҳосил, охир ба дилам санги қаноат бастам. ман омадум ёр хона набудӣ, рост бигӯ ёрам куҷо рафта будӣ. ман омадум ёр хона набудӣ, рост бигӯ ёрам куҷо рафта будӣ. рост бигӯ ёрам куҷо рафта будӣ. умедворам ки занакабозӣ нарафта будӣ, ман набуданда. ташаккур мегӯям. Мапай Чамангул, садоятон хаста гиро набинад. ташаккур, саломат ҳама вақт бошед. саломат бошед, садои хуш доред, Зинда садои бошед. бисёр шунава доред. ташаккури Раҳмат. зиёд. ва боз хоҳиш карданд ки як саҳнаи модару писарро бозӣ О, кунед. ҳамин мухлисо коре мекунем ки ман актрисаи тайёр шида мерам. модар, чаро ба хонаи ман омадӣ? ман чанд бор гуфтам ки роҳи хонаи маро фаромӯш кун. ману ҳамсарам дигар бо ту зистан намехоҳем. бо оҳу нолаву гирьяҳои сохтаву бофтаат дар ҷонамон задаи модар. набераҳоят хатто бибиамон кай мемирад мегӯянд. бирав дигар раҳи хонаи моро фаромӯш кун. сафсатоятро ба лаби об гӯй, чунки ту дигар модар буда барои ман наметавонӣ. маро фаромӯш кун, ман дигар фарзанди ту нестам. бачам, худат фарзандатро дӯст медорӣ? бале, бисёр дӯст медорӣ? бале. агар заррае аз пешат дур равад чӣ гуна мешавӣ? агар сараш дар кунад,
اگر مبادا عطسه زند تو چی کار میکنی؟ بچه‌ام، جانی مادر، منم شما در نظرم کلان نشده ای. منم مثل انا همو فرزندانت رو چه خیلی دوست میداری تو رو دوست میدارم. بچه‌ام، با امید کلانت کردم، با امید به وای رساندم که در برم باشی، از برم دور نروی. هر گونه که فرزندت را دوست میداری منم همان گونه دوستت میدارم. میخواهم که مثلی که انم فرزندت را به آغوش میگیری و نوازش میکنی، هر سر همون طور من تو را به آغوش گیرم، نوازش کنم. اما وقتی سحر از خواب میخیزم در نزدم نیست، من چی گویم؟ مرا ببخش. اقلا زنگ نمیزنی بچه‌ام؟ مرا ببخش. چی کار کنم؟ من دیگر این گپ‌هایم رو تکرار نمیکنم. مرا ببخش. تشکر میگویم، احسان میگویم. بسیار یک صحنه دردآور بود، الم‌آور بود و از چشمانی الکای اپای چمنگل اشک ریخت و خود بخبر موندم که حوض چشمانم پر از آب گشت. تشکر زیاد میگویم و این خواهشی خودی شما بود که ما اجرا کردیم. این صحنه های ما صحنه های تربیوی میباشند و شاید به دیگران درس عبرت شود و مادر خود را دوست دارید و هیچگاه پشت در نگذارید. البته. سوالی دیگر چنین است. سلام اپای چمنگل، رول مادر رو نقض بازیدید. باور کنید من خود یک زنی به مادر هستم، در مهاجری مهنتی هستم و نوارتون رو تماشا کرده دل و جگرم ریخت. مردان ما را انصاف دهد، مادرها را عمرشان دراز کند. بله. این یک دعای نیکی یک زنی بود که از ملک غربت به شما فرستاده. آمین. بگذار دعایش ما همیشه مستجاب باشد. رحمت پسرم، برای این برنامه‌های خوبت همه برنامه‌هات رو تماشا میکنم. لیکن این برنامه بهترین بود. تماشا کردم، لذت بردم، گریستم، خندیدم و تمنای من این است که چمنگل همه وقت تنسیت و سربلند باشد، یک مادری از ملک غربت. تشکر، هزار رحمت. چون تماشابینان ما بیشترشون از روسیه هستند و همگی قریب سوالها از آنجا هستند. سلامت باشید. تشکر میگویم، احسان میگویم و خداوند شما رو همه وقت در پناهش نگاه بدارد. بله. تماشابینان عزیز، بسیار برنامه‌های ما از جانب سراینده ها در وصف عشق، عاشقی سرود خوانده میشه و زمزمه کرده میشد با صدای زنده و این نوبت یک نفر مخلص اشدی چمنگل بانو نوشتند که میبخشید من پدرم رو گم کردم سالهای زیاد، میخوام در وصف پدر یک سرود دلنشین سرایم. صدقه پدرو، آخه پدرو نباشه ما مادرو نیستیم. عمره که پدرمون دراز کنم. من پدر ما دوست میدارم. پدر برای ما در زندگی رول پدر هم رول دوست، هم رفیق، هم همی دوستی حقیقی رنگ مرد رفتار میکنن. پدر ما بسیار دوست میدارم. پدر باریگرانی زندگی بر دوش سرگردان، خدایا باری دنیا را سبکتر بر پدر گردان. خداوندا خدایا باری دنیا را سبکتر بر پدر گردان. پدر یک عمر غمخوار است، غمبار است، غمدار است، غم و اندوه و درد و حسرتش ز روز برگردان. بسد مهر و محبت با دلی شاد و لبی خندان. سحر برون برایت شامگه بر خانه برگردان. خداوندا خدایا باری دنیا را سبکتر بر پدر گردان. ستون خانه ما را درختی پر ثمر گردان. تشکر، احسان، آفرین میگیم و یک هنری مهارتی چمنگل شمس‌آزاده. بسیار وصف پدران سرودی دلنشین خوندید. تشکر. و همگی رو به یک فکر فرو بردید. اگر در برنامه‌های این بعد شما رو دعوت سازیم باز سخنی ما رو رد نمی‌کنید؟ نه البته هر بار مهراب جان هم تا یک ترمول خشم خریدن گیره. الکی با بعدشون وافق کردم. کجا دیگه کجای برنامه را گم میکنم. اومدم میگیرم تست. تشکر زیاد. ما بسیار خرسندیم که شما وقتی قیمتی خویش رو دریغ نداشته مهمانی برنامه ما گشتید. یک جهان سپاس. تماشابینان عزیز، این بود صحبتی ما با چمنگل شمس‌آزاده، سراینده بسیار هم خوش آواز
дар ана ҳамин толори бисёр ҳам зебои Акрам мебел. Агар шумо мехоҳед барои коргоҳи худ ё хонаи худ мебелҳои шинаму зеборо интихоб кунед, пас метавонед ба ин рақамҳо занг занед, дархост кунед ва шумо ҳатман кӯмак мекунад. Апайча Мангул, мебелҳое ки шумо дида истодаед ба шумо писанд омаданд? албатта. Медонед чӣ? Агар шумо аз номи канали Меҳробпуро салом фиристед ё ин ки занг занеду мебел заказ кунед, ба шумо арзон мекунанд. Инро фаромӯш насозед. хонаи ма уқадар барҳаво неста, ай мебело бихарамоно, ай ҳаму ваёе ки ҳавлида мемонам бисёр олӣ ай. Метавонам ки занг занам, барои ҳавли ма якта интихоб кунам. Бурд мекунед. Бо нархи Иншалло. арзон ба шумо кӯмак мекунад. Иншалло, умедворам. Тансиҳату хонаобод бошед. Барномаи мо боз бо ҷолибтарин пешкаши шумо мегарданд. Хай тамошо